Kada sam prvi put videla svog unuka kako koristi svoj alat na onaj način, nisam mogla da prestanem da razmišljam o nečemu što mi se dogodilo jednog julskog dana. Zdravo, zovem se Rusica, imam 65 godini. Uvek sam bila žena koja vodi računa o sebi, vaspitana, nežna i puna ljubavi. Moj život je uglavnom bio miran i uredan. Radim kao računovođa već mnogo godina, a moja kuća u mirnom kraju kraj Beograda bila je moj siguran kotak. Ali baš tog julskog jutra, kada mi je unuk došao u posetu, ništa nije bilo kao pre. On je moj unuk po braku, zove se Stefan, ima 25 godina, visok je, snažan i uvek puno energije. Dolazio je povremeno, uvek malo smeliji i sa nekim sjažem u očima koji nisam mogla da protumačim. Kada mi je tog dana došao u posetu, zagrlila sam ga kao da ga nisam videla ceo život, a on je u zagrljaju malo zadržao ruke, ali nisam ništa rekla. Posle zagrljaja, on je otišao u kupatilo da se istušira, a ja sam se vratila svojim obavezama, misleći da ću malo napredovati sa poslom. Međutim, vrlo brzo me je pozvao da mu donesem peškir. Uzela sam peškir i otišla gore ka kupatilu. Kada sam stigla do vrata, ugledala sam ga prvi put u tom izdanđu, potpuno golog. Bila sam iznenađena, njegov izgled me je skoro opčinio. U tom trenutku sam zaboravila dve važne stvari, da sam tu samo da mu dam peškir i da je on moj unuk po braku, što je situaciju činilo vrlo osjetljivom. Dodirnula sam vrata i ušla. On mi je rekao da nije hteo da ga vidim tako, ali sam mu odgovorila da sve što je lepo vredi videti i da kao baka mogu ući kad god poželim. Videla sam kako mu lice počinje da se crveni. Pomislila sam kako mladi muškarci u njegovim godinama često reagužu na žene kao što sam ja u takvim trenucima. Bila sam sigurna da je u tom trenutku možda zaboravio da sam mu unuka po braku. Kada je njegov pogled počeo da pokazuje znake uzbuđenja, brzo je uzeo peškir i prekrio se. Tada sam shvatila da će ovi dani doneti neočekivane izazove i da ništa više neće biti isto. Tog julskog jutra, nakon što sam videla Stefana u onom trenutku, nešto u meni se probudilo što nisam mogla da objasnim. Počela sam da se ponašajem drugačije prema njemu, lagano, gotovo nesvesno, počela sam da flertujem. Ali moram da priznam, sve je počelo od njega. Njegovi snažni zagrljaji, način na koji bi se njegove ruke zadržale na mom telu, sve je to budilo u meni nešto davno zaboravljeno. Stefan je bio mlad čovek, pun života i energije, što je izazivalo u meni mešavinu uzbuđenja i zabune. Niže mi bilo lako da shvatim šta se dešava u mom srcu i glavi, ali osjećala sam da je sve što se dešava novo, opasno i istovremeno neodolživo. Dok smo zajedno provodili vreme u mojoj kući u prigradskom delu Beograda, počinjala sam da se osjećam slobodnije, kao da su mi godine životne mudrosti dale snagu da istražim ovaj nepoznati teren. Sećam se kako smo posle ručka otišli u dnevnu sobu, gde sam osjećala kako me posmatra sa nekim sjađem u očima koji nikada ranije nisam videla. Bio je to pogled pun snova, želje i nečega što nisam mogla da protumačim, ali sam osjetila da je važan. Moje srce je brže kucalo, ali sam se trudila da ostanem mirna, da ne dozvolim da me strah ili stica vladaju. Tog dana dok je Stefan nestažao u kupatilu, ja sam pripremala ručak i razmišljala o tome šta se sve može desiti. Bila sam svesna da smo na ivici nečeg što može promeniti naš odnos zauvek. Ipak, u meni je gorela želja da istražim taj novi svet, da osetim život onako kako nikada ranije nisam. Bila sam spremna da prepustim sve što sam znala i osetim svaku emociju koja će doći. Kada me je pozvao da mu donesem peškir, nisam ni slutila da će to biti trenutak koji će mi promeniti život. Ulazak u kupatilu i susret sa njim u onom izdanđu bio je kao slika iz snova koja postaže stvarnost. Osjetila sam kako mi krv u žilama ključa, ali sam istovremeno znala da moram da ostanem smirena i pronađem način da se nosim sa ovim novim osjećažima. Od tog trenutka sve je krenulo da se menđa. Počeli smo da provodimo više vremena zajedno, a svaki dodir, svaki pogled imao je posebno značenje. Bila sam svesna da je sve opasno, ali sam se odlučila da igram ovu igru, da osjetim svaki trenutak bez straha. Stefan je bio moj unuk po braku, ali u mojim očima on je bio mnogo više.
Bio je izazov, želja i novi početak. Time sam se vodila u narednim danima, dok je svaki susret bio kao korak u nepoznato, kao da smo zajedno otkrivali svet u kome nema pravila, samo strasti i uzbuđenja. Osjećala sam kako me ova nova veza menđa, kako mi vraća životnu snagu koju sam mislila da sam izgubila, i sve je počelo jednim jedinim zagrljajem i jednim trenutkom koji je sve promenio. Narednog jutra probudila sam se sa muklom uzbuđenošću, kođa mi je pulsirala u grudima. Sunce je lagano prosipalo zlatne zrake kroz prozor moje sobe u kući u selu pored Beograda, ali moja pažnja nije bila usredsređena na miran prizor. Bila je usmerena na Stefana i sve što se između nas tih dana dešavalo. Dok sam pripremala kafu u kuhinđi, sećala sam se njegovog pogleda, njegovog osmeha i tih sitnih dodira koji su mi budili nešto davno zaboravljeno. Odlučila sam da se malo poigram, da vnesem malo igre u našu svakodnevicu. Pretvarala sam se da sam zaglavljena u mašini za pranđe veša. Zvala sam ga više puta uz usmeh, koji je bio mešavina izazova i poziva. Stevo, pomozi baki, zar ne vidiš da sam zaglavljena? Dozivala sam glasom koji je bio lagan i razigran. Stefan se pojavio iza mene, iznenađen ali i uznemiren mojom igrom. Videla sam kako mu se lice zamišljeno pomera, kako pokušava da zadrži smirenost, ali u njegovim očima sam videla neku novu iskru, neku neizrecivu želju. Kad je počeo da me izvlači, njegove ruke su slučajno dodirnule moje telo i usetila sam kako mi krv počinje brže da teče. Pogledala sam ga s osmehom koji je bio i izazovan i nežan i tiho sam mu rekla: pazi da ne povrediš baku, moraš biti pažljiv. Njegov osmeh je bio pomešan sa stidom i uzbuđenjem, a u vazduhu je ležala napetost koju nismo izrekli ni rečima. Mogu li ti nešto reći, baka? Upitao je tiho, glas mu se tresao. Klimađući glavom, dala sam mu do znanja da slušam. Nisam navikao na ovakve stvari. Teško mi je da razmišljam jasno kad si ti tu. Izgovorio je to s pogledom koji je bio pun iskrenosti i borbe sa osjećanjima kođa ga muče. U tom trenutku sam shvatila da je ova igra postala nešto mnogo više od obične šale. Bio je to trenutak kada smo oboje shvatili da ovaj odnos nije kao drugi. Moje srce je treperilo od uzbuđenja, ali i straha, jer smo koračali po tankoj liniji između strasti i zabrane. Nastavila sam da ga gledam nežno, pokušavajući da prikrijem svoj sram i uzbuđenje. Ne znam o čemu pričaš, Stefane, samo izvuči baku iz ove zamke još jednom. Njegove ruke su ponovo krenule da me oslobađažu, a ja sam se prepuštala tom osjećanju kao da je to najprirodnije što mi se dogodilo u životu. Tog jutra, dok je sunce polako obazjavalo naš dom u predgrađu, usetila sam kako se između nas rađa nešto što ne može da bude jednostavno prijateljstvo ili porodična veza. Bila je to iskra koja je mogla da zapali plamen koji će nas obojicu odvesti na put bez povratka. Nisam znala šta će se desiti dalje, ali osjećala sam da je svaka sekunda tog jutra ključna. Odlučila sam da ću se igrati ovom igrom, bez obzira na posledice, jer sam ponovo želela da osjetim život u punom sjađu. A Dok sam sedela na sofi, još uvek vlažna od tuša, osjećala sam kako mi se dlanovi lagano znoje, a srce lupa kao da želi da mi izleti iz grudi. Stefan je ušao u dnevnu sobu tihim koracima, ali u njegovom pogledu bilo je nešto što je odmah privuklo moju pažnju, mešavina zanosa, sramežljivosti i nečeg neodoljivog. Prišao mi je blizu, tako da sam mogla da osjetim toplotu njegovog tela i miris svilene majice koju je nosio. Njegove ruke su lagano počele da mi miluju ramena, kao da su želele da pronađu svaki deo mog tela koji je bio zaboravljen i žudeo za dodirom. Na sebi sam imala tanku puder boju haljine, koja je blago prelazila preko mojih oblina, ostavljajući dovoljno prostora za maštu, a istovremeno naglašavajući moju ženstvenost. Obula sam omiljene crne pete, koje sam nekad nosila samo za posebne prilike, ali sada su mi delovale kao deo moje nove, oslobođene ličnosti. Bako, ti si neverovatna, prošaptao mi je u uvo, njegov glas je bio nizak i topao. Volim svaki deo tebe, ti reči su mi prodrle pravo u srce, ostavljajući me bez daha. Nije bilo šale u njemu, samo iskrena divljenja koja me je grejala iznutra. Iznenada, osjetio se taj tiši trenutak kada se vreme kao da usporava. Njegova ruka je polako skliznula niz moje rame ka vratu,
nežno me dodirujući, a ja sam treperila kao da sam ponovo devojčica koja prvi put osjeća ljubav. U tom trenutku, sve što sam mislila da znam o sebi i svijetu oko mene palo je u senku. Pogledala sam ga u oči, vidjela sam u njima odraz svoje želje i straha, ali i nečeg što je bilo daleko izvan razumevanja. Stefane, prošaptala sam, a glas mi je bio mekan i pun osjećanja. Ovo što se između nas dešava nije lako. On se blago nasmešio, kao da je već znao šta ću reći. Znam, baka. Ali ne mogu da se zaustavim. Ti si kao magnet koji me vuče ka sebi. Tada je njegov dodir postao malo intenzivniji, ali i dalje pun nežnosti. Pritisnuo me je u sebe, a ja sam osjećala kako svaki deo mog tela žudi za tim dodirom i pažnjom. Uplašena, ali i uzbuđena, dozvolila sam sebi da se prepustim trenutku, zanemarujući sve društvene norme i zabrane koje su mi godinama bile utisnute u svijest. Svi strahovi su kao da su nestali, a ostala je samo snaga naše neočekivane veze, puna strasti i tajne koju smo čuvali samo mi dvoje. U tom trenutku sam znala da će ovaj odnos promijeniti sve u mom životu, ali i upravo to sam i želela. Dok smo stajali tako zagrljeni i prepušteni jedno drugom, u glavi mi je odzvanjala jedna jedina misao, šta će se desiti ako nas neko otkrije. Ali strah nije bio dovoljno jak da me zaustavi. Ovo je bio trenutak koji sam čekala celog života. Tiho sam udahnula dok mi je Stefan i dalje miluvao rame, a toplina njegovog tela prostirala se kroz mene kao blagi plamen. Njegove reči i dodiri budili su u meni nešto što sam pomislila da je davno ugašeno, želju za životom, za bliskošću, za usechađem da samo pet živo biće, pun snage i strasti. Dok sam stađala u toj prostoriji u kojoj je vreme kao da je stalo, panično sam pokušavala da sakrijem sram i s usmehom sam mu rekla: Stefane, moramo biti oprezni, ovo što radimo je rizično, znaš to, zar ne? On me je pogledao s mešavinom odlučnosti i nežnosti. Znam, baka, ali nikada nisam osjećao ovako nešto. Ti si mi kao tajna koju želim da čuvam, ali i da delim. Njegove reči su mi udžeknule u duši, a ja sam se osjećala kao da pluvim na talasu emocija koji me nosi daleko od svega što sam do sada znala. Stefan je lagano prišao i poljubio me u vrat, nežno i lagano, kao da je to bio najprirodniji čin na svetu. Osjetila sam kako mi se koža naježila, ali i kako mi srce jače kuca. Bila sam svesna da smo ušli u opasnu igru, ali u tom trenutku nisam želela da mislim na posledice. Priča o mom unuku i meni postažala je sve dublja i složenija. Svaki dodir, svaki pogled nosio je tajnu kožu, nismo mogli da podelimo ni sa kim drugim. Bila sam svesna da sam prekoračila granicu društvenih normi, ali istovremeno osjećala sam kako se u meni rađa novo ja. Žena kođa više neće biti skrivena u senci. Dok je Stefan stažao pored mene, osjetila sam njegovu potrebu da nastavimo, da u vaš trenutak ne bude samo prolazna igra, već nešto mnogo važnije. Pomislila sam na sve godine koje sam provela zaboravljena, na sve želje koje nisam imala hrabrosti da ispolijem. Šta ako nas neko otkriže? Upitala sam tiho, a njegov odgovor bio je samo osmeh koji je značio sve, spremnost da se izborimo za ono što osjećamo, bez obzira na cene. U tom trenutku, moja duša je bila ispunjena mešavinom straha i nade, želje i odlučnosti. Znala sam da će ovaj odnos promeniti sve, ali sam bila spremna da prihvatim tu promenu, da živim ovu novu priču koju smo zajedno počeli da pišemo. Dok je sunce polako zalazilo iza brda oko našeg doma, osjećala sam kako se između mene i Stefana stvara nevidljiva nit koja će nas vezivati za uvek, bez obzira na sve izazove koji nas čekaju. I ta nit bila je jaka, jača nego i kada, jer je bila isprepletena željom, tajnom i nepokolebljivom vezom koju niko ne može razuriti. Nakon onog intenzivnog trenutka u dnevnoj sobi, osjećala sam kako mi se celo telo trese od mešavine straha i uzbuđenja. Stefan je stažao pored mene, a njegov pogled bio je pun odlučnosti i nečeg što sam mogla samo da upišem kao tihu strast. Bilo je to kao da smo obože ušli u tajni svet, daleko od očiju drugih, gde su pravila bila drugačija, a želje najđače. Počeli smo da provodimo sve više vremena zajedno, šetajući mirnim ulicama našeg malog mesta kod Sremske Mitrovice.
To gleda kada je vazduh bio težak od mirisa lipe i mirne reke Save, svaki susret sa Stefanom bijuše kao iskra koja pali vatru u meni. Jednog popodneva, dok smo sedeli na klupi u parku, on mi je tiho rekao: Rosa, osjećam da me menđaš, da mi vraćaš veru u život. Njegov glas bio je pun iskrenosti, a ja sam usetila kako mi se oči sjaže od suza koje nisam htela da pustim. Nosila sam umiljenu plavu halđinu, laganu i nežnu, koja je miluvala moje noge ispod kolena. Moj nakit je bio jednostavan, zlatna ugrlica sa malim priveskom koji sam dobila od majke, ali u tom trenutku usećala sam se kao da nosim krunu. Stefan je bio obučen u ležernu majicu i farmerke, ali je u njegovoj pojavi bilo nešto što je preveliko da bi se upisalo u dečom, neka vrsta mladalačke energije i pažnje koja je bila usmerena samo na mene. Dok smo razmenđivali poglede, osjećala sam kako me njegove reči pogađaju duboko, kao da mi govore da nisam sama u ovom novom svetu koji smo zajedno stvorili. Ali istovremeno svesna sam bila senke koja je nadvisila nad nama, šta će reći drugi, šta će se dogoditi ako nam neko otkrije ovu tajnu. Pitala sam se kako ćemo se nositi sa svim tim preprekama, ali u mom srcu već je gorela odlučnost da ovo ne bude samo trenutak, već put koji ćemo zajedno preći. Osjetila sam da smo spremni da se suočimo sa svetom, bez obzira na sve rizike. Dok sam gledala u njega, primetila sam kako mu usne lagano kriveo smeh, kao da je on deli istu tajnu nadu i želju koju sam ja osjećala. Tada sam shvatila da je ovo samo početak jedne priče pune izazova, strasti i nepredvidivosti, ali u dubini duše znala sam da nas čeka nešto što će promeniti sve što smo do sada znali o sebi i jedno o drugom, tajna koja će nas testirati, ali i vezati kao nikada pre. Spremala sam se za to, ali nisam znala šta će biti sledeće. Onog večera, dok je mrak lagano zaplivao kroz prozore moje kuće u Sremskoj Mitrovici, usetila sam kako se napetost između mene i Stefana pretvara u nešto što se više nije moglo sakriti. Njegovi pogledi, nežni i prodorni, kao da su mi čitali misli i osjećanja koja sam pokušavala da sakrižem. Obukla sam svoju umiljenu zelenu halđinu, laganu i nežnu, koja je blago prelazila preko mojih kolena, a noge sam obula u sandale sa tankim kaiševima, koji su otkrivali malo kože, ali dovoljno da ostave trag želje. Na vratu sam nosila zlatni lanac sa malim krstićem, poklon od mog pokojnog supruga, koji mi je davao snagu i mir u ovim nemirnim vremenima. Stefan je bio obučen u svetlu plavu košulju i tamne pantalone, ali najviše me je privlačio njegov osmeh koji je bio mešavina nežnosti i odlučnosti. Njegove ruke su lagano dodirivale moje prste kao da žele da mi prenesu sva osjećanja koja ne može da izgovori. Dok smo sedeli pored kamina, usetila sam kako se vreme usporava, kao da je svet oko nas nestao i ustali smo samo mi dvoje, zaglavljeni u trenutku koji je bio i opasan i uzbudljiv. Njegov glas mi je tiho šaputao: Rosa, ti si moj svet, moja tajna koju želim da čuvam. Tada sam znala da smo prešli tačku bez povratka, osjećala sam kako mi se srce trese od želje i straha, ali i od nečeg što je bilo mnogo jače od svega što sam ikada osjetila. Stefan je bio moj unuk po braku, ali u tom trenutku bio je mnogo više. Bio je moj saputnik u tajnoj igri koja je bila puna strasti i rizika. Naš odnos je bio kao vatra koja se polako širila, gorela iznutra i osvetljavala sve tamne uglove mog života. Znala sam da nas čekaju izazovi, ali nisam mogla da se odreknem te vatre koja me je grežala. Dok je kamin bacao ples svetlosti na naše lice, usetila sam kako se između nas stvara nešto što nikada neće nestati. Bila je to veza koja je bila više od reči, više od dodira, bila je to tajna koja će nas vezati za uvek, čak i kad svet bude prolazio pored nas ne primećujući našu skrivenu stvarnost. I dok smo sedeli tamo, u tišini koja je govorila više od reči, u meni se pojavila misao koja je bila i strašna i uzbudljiva. Šta ako nas sutra neko otkriže? Ali u tom trenutku ništa od toga nije imalo značaja. Sve što je postojalo bila je ova ljubav, ova tajna, ova vatra koja je gorela samo za nas.
Od tog trenutka svaki naš susret postažao je sve intenzivniji i ispunjen novim osjećanjima koje nisam mogla da kontrolišem. Dok sam se spremala za novi dan u svojoj kući u selu, osjećala sam kako mi srce brže kuca u očekivanju da vidim Stefana. Njegova prisutnost bila je kao magnet koji me nije puštao, a svaki dodir i osmeh pružali su mi snagu koju nisam znala da imam. Nosila sam svetlo ružičastu bluzu koja je blago ubavijela moje ubline i suknju koja je padala do ispod kolena, praveći lagane nabore dok sam hodala. Na nogama su mi bile udobne baletanke ukrašene sitnim cvetnim motivima, dok mi je na ruci blistao jednostavan srebrni sat, poklon od mog pokojnog supruga, koji mi je davao osjećaj da vreme ipak nije neprijatelj. Stefan je ušao tiho u dnevnu sobu, obučen u tamnu sivu majicu i farmerke, ali ono što me je najviše privuklo bio je njegov pogled, dubok, iskren i pun želje. Kada se približio, osjetio se miris njegove umiljene parfeme, svež i muškaratski, što me je još više uzbuđivalo. Rosa, prošaptao je, ne mogu da prestanem da mislim na tebe. Njegove reči su mi prodarle pravo u dušu, ostavljajući me bez daha. Osjećala sam kako mi se obrazi zagrevaju, ali sam istovremeno želela da mu odgovorim na isti način, da mu kažem da i ja isto osjećam, da sam spremna da se prepustim ovom osjećađu bez obzira na posljedice. Korac po korak približavao se, a njegove ruke lagano su počele da mi miluju vrat i ramena. Njegov dodir bio je nežan ali odlučan, kao da želi da me uveri da nije samo igra ili trenutak slabosti. U tom trenutku sve je postalo jasno, ova veza bila je nešto što će me promeniti zauvek, osjećala sam kako mi se unutrašnjost srca puni toplinom i uzbuđenjem, ali i strepnjom. Šta će reći porodica, prijatelji, a šta ću ja sama reći sebi kad sve ovo bude poznato? Ali jedna stvar bila je sigurna, nisam mogla da se vratim nazad, nisam želela da se vratim nazad. Stefan je sada bio više od unuka po braku. Postao je moj saputnik u ovom neobičnom i opasnom putovanju, a ja sam spremna da ga pratim, bez obzira na sve što nas čeka. Dok su nam se pogledi sreli, znala sam da nas čeka nešto veliko, nešto što će nas definisati za ceo život, ali nisam znala šta je to. I baš u tom trenutku zvuk zvona na vratima nas je prekinuo, ostavljajući nas u neizvjesnosti i napetosti koja se mogla rezati nožem. Iznenađenje koje me je obuzelo kada sam čula zvonu na vratima, bilo je kao udarac groma u vedro nebo. Srce mi je zaigralo, ali ovaj put od drugačije vrste uzbuđenja, onako kako se osjeća kada znaš da nešto neizbežno dolazi, nešto što može da promeni sve. Stefan je stažao pored mene, njegova ruka lagano dodiružući možu, ali u njegovim očima video sam istu tu napetost koja je drmala i mene. Ko bi mogao doći u ovo doba? Tiho sam ga upitala, pokušavajući da sakrijem strah u glasu. Polako sam išla prema vratima, svaki korak mi je bio težak kao da koračam po ledenom pločniku, ali znala sam da moram da otvorim i saznam ko nas je posjetio u trenutku kada smo najmanje očekivali. Ruka mi je drhtala dok sam hvatala kvaku, a kada sam okrenula, preda mnom je stajala žena srednjih godina, obučena u jednostavnu, ali urednu halđinu, sa pogledom koji je bio istovremeno blag i zbunđen. Dobar dan, gospođo Roso, rekla je žena tihim, ali odlučnim glasom. Ja sam Ana, prijateljica vaše snaže. Moram da vam nešto važno kažem. U tom trenutku sve što se dešavalo u mom životu, sva ta tajna osjećanja i veza sa Stefanom, stalo je kao u usporenom filmu. Unutrašnjost mi se sjedinila u jednu tačku, a sva moja pažnja usmerila se ka ženi koja je stažala preda mnom i nosila poruku koju nisam mogla ni da pretpostavim. Dok je Ana nastavila da priča, rečenice su mi se kao kapi kiše slivale niz srce. Pričala je o tome kako je neko počeo da sumnja, o tajnama koje nisu mogle da ostanu sakrivene za uvek, o opasnosti da sve izađe na videlo. Stefan je stažao pored mene, oči mu se širile, a lice mu je dobijalo prizor koji je bio mešavina straha i rešenosti. Znao je da nas je ovo moglo dovesti u ozbiljne probleme, ali i da nije bilo nazad. U tom trenutku shvatila sam da je naša tajna krhka kao staklo i da je svaki sljedeći korak morao biti pažljivo isplaniran. Ali i pored toga, osjećala sam kako u meni gori vatra koja ne može da se ugasi, želja da nastavim ovaj put bez obzira na cenu.
И док je Ана pričala dalje, ja sam znala da je pred nama novi izazov, nešto što će testirati snagu naše veze i moju odluku da živim bez straha. Ali, u dubini duše, bila sam spremna da se suočim sa svim što dolazi. Nisam znala kako će se sve završiti, ali sam znala jedno, ova priča tek počinje, a njen tok zavisi od nas i od naših odluka koje ćemo morati da donesemo u narednim danima. Iznenađenje koje me je obuzelo kada sam čula zvono na vratima bilo je kao udarac groma u vedro nebu. Srce mi je zaigralo, ali ovaj put od drugačije vrste uzbuđenja, onako kako se osjeća kada znaš da nešto neizbežno dolazi, nešto što može da promeni sve. Stefan je stažao pored mene, njegova ruka lagano dodiružući možu, ali u njegovim očima video sam istu tu napetost koja je drmala i mene. Ko bi mogao doći u ovo doba? Tiho sam ga upitala, pokušavajući da sakrižem strah u glasu. Polako sam išla prema vratima, svaki korak mi je bio težak kao da koračam po ledenom pločniku, ali znala sam da moram da otvorim i saznam ko nas je posetio u trenutku kada smo najmanje očekivali. Ruka mi je drhtala dok sam hvatala kvaku, a kada sam okrenula, preda mnom je stajala žena srednjih godina, obučena u jednostavnu, ali urednu haljinu, sa pogledom koji je bio istovremeno blag i zbunđen. Dobar dan, gospođo Rosso, rekla je žena tihim, ali odlučnim glasom. Ja sam Ana, prijateljica vaše snaje, moram da vam nešto važno kažem. U tom trenutku sve što se dešavalo u mom životu, sva ta tajna osjećanja i veza sa Stefanom, stalo je kao u usporenom filmu. Unutrašnjost mi se sjedinila u jednu tačku, a sva moja pažnja usmerila se ka ženi koja je stažala preda mnom i nosila poruku koju nisam mogla ni da pretpostavim. Dok je Ana nastavila da priča, rečenice su mi se kao kapi kiše slivale niz srce. Pričala je o tome kako je neko počeo da sumnja, o tajnama koje nisu mogle da ostanu sakrivene za uvek, o opasnosti da sve izađe na videlu. Stefan je stažao pored mene, oči mu se širile, a lice mu je dobijalo prizor koji je bio mešavina straha i rešenosti. Znao je da nas je ovo moglo dovesti u ozbiljne probleme, ali i da nije bilo nazad. U tom trenutku shvatila sam da je naša tajna krhka kao staklo i da je svaki sledeći korak morao biti pažljivo isplaniran. Ali i pored toga osjećala sam kako u meni gori vatra koja ne može da se ugasi, želja da nastavim ovaj put bez obzira na cenu. I dok je Ana pričala dalje, ja sam znala da je pred nama novi izazov, nešto što će testirati snagu naše veze i moju odluku da živim bez straha. Ali u dubini duše bila sam spremna da se suočim sa svim što dolazi. Nisam znala kako će se sve završiti, ali sam znala jedno, ova priča tek počinje, a njen tok zavisi od nas i od naših odluka koje ćemo morati da donesemo u narednim danima.